Francuski novi talas, pokret koji je zauvek promenio film. Francuski novi talas je umetnički pokret koji se pojavio 50. godina prošlog veka. Pokret je nastao kao želja novih autora da se odbace tadašnje filmske odrednice i omogući eksperimentisanje u procesu stvaranja filma. Grupa filmskih kritičara koji su uređivali časopis Cahiers du Cinéma smatrali su da su filmovi izgubili sposobnost da prenesu realne ljudske emocije. Upravo su ti kritičari postali najuticajniji reditelji francuskog novog talasa, čiji su filmovi doneli enormnu revoluciju u svet kinematografije. U nastavku vam donosimo listu najuticajnijih filmova ovog pokreta. Michel je sitni kriminalac opčinjen hollywoodskom zvezdom Humphreyem Bogartom. Kada u jednoj krađi automobila ubije policajca, počinje njegov život u bekstvu. Prvenac Jean-Luca Godara je pravo otelotvorenje svega što francuski novi talas predstavlja. Sadrži narativnu komponentu, snimanje na realnim lokacijama, improvizovane dijaloge, ali ih povrh svega donosi nešto novo. Nagli prelaz sa scene na scenu, takozvani jump cut. Godard je ovaj film obogatio odličnim referencama na stare filmove, ali i druge vrste umetnosti poput slikarstva i muzike. Uloga Michela je od Jean-Paula Belmonda stvorila jednu od prvih filmskih zvezda u Francuskoj, a njegov lik je atipični protagonista tog vremena. Beskrupulozni mladić opčinjen sobom, prkos i moralnim načelima tadašnjeg francuskog društva, iskoristit će sav svoj šarm da dostigne cilj. Dva najbolja prijatelja, Gilles i Jim, zaljubljuju se u osmeh na licu skulpture tokom odmora. Po povratku u Paris, taj osmeh se manifestuje na licu Catherine. Njih troje ubrzo postaju nerazdvojni i žive život punim plućima. Kada Gilles skupi hrabrost da prizna da je zaljubljen u Catherine, Jim ga podržava iako sam gaji ista osjećanja. Ljubavni trougao sa sobom nosi ozbiljne posljedice koje će im zauvek promeniti život. Film je inspirisan polubiografskim romanom francuskog dadaiste Henria Pierre Rochea. U ulozi Catherine našla se Jeanne Moreau, čija je vanvremenska lepota dovoljna da bude predmet obsesije dva najbolja prijatelja, a njih dvojicu su oživeli Henri Serre i Jules Verner. Režiju i scenariju potpisuje jedan od pionira novog talasa, François Truffaut. Priča prati mladu pevačicu Cleo tokom 2 sata čekanja rezultata koji će potvrditi da li boluje od raka ili ne. Upravo taj period, od 17 do 19 časova, i u Francuskoj bio poznat kao vreme kada se sastaju zaljubljeni. Međutim, umjesto da ga provodi sa voljenom osobom, Cleo taj period koristi za razmišlja o egzistencijalizmu, ideji očaja i smislu života i smrti. Lutajući ulicama Pariza, Cleo sreće druge ljude, započinje razgovore sa njima i pokušava da umjesto svog velikog problema postane deo njihovih svakodnevnih. Rediteljka i scenarijskinja Agnes Varda, najpoznatija ženska autorka novog talasa. Za razliku od većine predstavnika pokreta, Agnes nije bila filmska kritičarka, već uspešna fotografkinja, što se može primijetiti u njenim filmovima koje karakteriše savršena kompozicija. Kroz žensko viđenje sveta postavlja se jasno pitanje o poziciji žene u francuskom društvu. Ferdinand je nesrećan čovek koji nakon otkaza odluči da ostavi porodicu i pobegne kod ljubavnice. Kod nje u stanu zatiče leš i shvata da njegova devojka Marianne mora da se krije od mafije. Zajedno u ukradenom automobilu ostavljaju iza sebe dosadašnji život i započinju novi u bekstvu. Za rediteljskom palicom je čuveni Jean-Luc Godard koji ovim filmom preispituje svoje omiljene teme o izgubljenosti pojedinaca i egzistencijalizmu. Nadimak Pierrot, koji Marianne daje Ferdinandu, nosi veliku simboliku. Pierrot znači tužni klovan, titula koja može karakterisati čoveka u modernom društvu. U glavnim ulogama našli su se Anna Karina i Jean-Paul Belmondo, koji zajedno sa Godardom predstavljaju jednu od najpoznatijih glumačko-rediteljskih saradnji francuskog novog talasa. Antoine je dečak koji kod kuće nema podršku, dok u školi čeka nastavnik koji u njemu vidi propalicu bez budućnosti. Izrevoltiran ophođenjem okoline prema njemu, postaje sitni prestupnik i ubrzo beži od kuće, ali ga uskoro očekuje susret sa policijom. U popravnom domu Antoine razgovara sa psihijatrom, kome kroz monologe otkriva uzroke njegovog buntovničkog ponašanja. Ovo je rediteljski debi François Truffaut i jedan od prvih filmova novog talasa koji sadrži glavne karakteristike pokreta. Film je donekle autobiografski jer je i Truffaut kao mlađi bio buntovan. François, koji je ceo život posvetio sedmoj umetnosti,
pravi paralelu sa Antoanom koji u filmu jedinu utehu pronalazi u bioskopu. Film 400 udaraca je svojevrsna studija karaktera koja prikazuje sa kojima se problemima susreću mladi ljudi u to vreme, ali danas je ova tema aktuelnija više nego ikad. Kombinacijom realizma, subjektivnosti i autorskog komentara, francuski Novi talas je postao neiscrpna inspiracija mnogih. Jedan od najpoznatijih reditelja današnjice, Quentin Tarantino, stvara pod uticajem ovog pokreta. Pored toga, obeležja ovog pravca se mogu prepoznati u domaćoj kinematografiji, posebno u takozvanom crnom talasu Jugoslavije. Kao takav, francuski Novi talas je ostavio neizbrisivi trag i zauvek promenio kinematografiju.